Ekitabo kya Zaaburi eshura 84 okugira orushusho rw'okuramiza omunju ya Ruhanga. Aha mukuru w'abeshongozi omwiraka ry'ekigitiiti Zaaburi ya Benekora. Ayi Mukama ow'amahe, aho otuura kani harungi. Amagara gangye nigeetenga kureeba ebikaari byawe ayi Mukama, nangwa kigareetiire n'okugwa enshazi. Omutima gwanjye n'omubiri gwanjye nibitakira Ruhanga ohuriire. Ekiteerankumba kigira obutaaho, n'entaratambi egira ekyashuri aho ezaarire obwana bwayo. Nigo matambiro gawe ayi Mukama ow'amahe, Mukama wanjye kandi Ruhanga wanjye. Biine omugisha abatuura omu nju yawe, baryaguma nibakuhimbisa. Seera. Aine omugisha omuntu ow'amaani ge gaba omuri iwe, omu mutima gwe hakabamu emihanda erikuza Sayuuni. Kuba nibaraba omu ruhanga rw'amarira, baruhindura omwanya gw'enshuro z'amaizi, kandi enjura y'empangukano erishweka emigisha. Bagyenda nibeeyongyera amaani, buri muntu omuri bo areebwa omu maisho ga Ruhanga omuri Sayuuni. Ayi Mukama Ruhanga ow'amahe, hurira okushaba kwangye, otege okutu ayi Ruhanga wa Yakobo. Seera. Ayi Ruhanga reeba engabo yitu, kandi oreebe aha maisho g'ogwo ou washukireho amajuta. Ahakuba okumara ekiro kimwe omu bikaari byawe nikikira okumara ebiro 100 ahandi. Nkayenzire kuba omukuumirizi omu nju ya Ruhanga wangye, okukira okutuura omu mahema g'obubi. Ahakuba Mukama Ruhanga niwe izooba kandi engabo, Mukama aha embabazi n'ekitiinisa, tiine kirungi kyona ekyayima abagyendera omu mazima. Ayi Mukama ow'amahe, omuntu orikwesiga aine omugisha.